War, Richard Paulo Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, and Joshua Tayag, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Ronnie Gatus, Ning Paharit, Manuel Yamat Jr., Coronel family, Daag family, Parico Gosyoko family, Parico Evangelista family, Parico Ocampo family, Parico Tungot family, Wang family, Tony Mendoza, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Nedy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chica Rayon, Alfredo and Alicia Kayanan, John Alfred, April Jan Marini, Aliana Marie, Anika May Kayanan, TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Randolph Latore, Mercy and Jeffrey Rabadon, Jasmine and Bong Minabes, Tess and Romeo Lasco, Francisco Lasco, Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Noli Lagman, Melvin Lagman, Tess Calma, Teddy Calma, Edelmira Kayanan, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Christopher Hustim Baste, Mary Ann Castro, Hustim Baste family, Sikat and Alvario family. Birthday, Landon Joseph Between, Nicole Limpin, Gian Red. Wedding anniversary, Edwin and Beth Tolentino, Kiambao. Safe travel, Mika Agnes Art Nida. Paraking makapasubaling kayadwanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby Ireland Claire Sikat, Niria Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Ethan D. Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Divi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Amelia Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Len Nicole and Kyle Rodel and Jinky Manyala, Jay and Daisy Soriano, Mike Dayan and Miggy Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine, Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty O, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro Dorado, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J. Sibon and Mylene Bitug, Mark Henner and Jeremy Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Mark Leo Gatus, Eliza Rose Kayanan, Teresa Alfonso, Ampre Geroso, Dayan De Leon, Joshua Angeles, Nicolas and Gemabel Dison, Ernesto Bolos. Paraking Malagwang Kapaldanan de Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Inco, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo and Mercy Lasco, Sugar Kilet, Ines Gosum, Norma Gueco, Anding Coronel, Rexine Banag, Terry Dabis, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Cecil Manlutak, Resi Santos, Yoli Tayag Pahardo, Paraking Kapayapan ding Kaladwada di Jerome, Maria, Julian Simeon, Lauriana Pelino Salome, Jose Senior, Jose Gloria Angel Amparo Felicidad, Melanio Paulino Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino Loreta Pedro, Cecilia Julio Julia Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor Leonila Constancia, Proylan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador Cristeta,
Antonio Maria Emerenciana Marcial Trinidad, Roberto Mirihilda Lebrada Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres Antonio Victor, Evelyn Aguas Among Tony Dumawal, Jesus Tayag Lydia Paule, Benita Pacifico Jerry Alice Ruben Sr. Saturnino, Charmaine Alfredo Sr. Teresita Elena, Reynaldo Herminia Abante Apolonia Nicolas Ocampo, Rapi and Jennifer Bisda Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon Emanuel, Jose Lopez Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus Gloria Valentino Jaime, Marisa Cristina Vivencia Jolica Jose, Salvadora Juan Mariano Maria Luz Lucila, Jensen Lorenza Roberto Wang, Ernesto Alfonso Medardo de Leon, Romel Camiling Enrique Rosalina Elena, Pedrito Jesus Soriano, Serapin Rosalinda Victoria Marcelino, Mirna Pablo Justin Ernie Jimmy Roberto Pangan Jr., Angel Sr., Julieta Novio, Eduardo Felisa Brigida, Julieta Job Carrel, Joan Clelan, Cornelio Marcelina, Dionisio Melvin Dalugdugan, Sita Tess David, Castor Uring Santiago, Erning Sevilla, Christian Brian Paul Roque, Elena Rolena Anabel, Altarejos, Maria Pedro Diaz, Eduardo Sr., Lucina Getulio Calma Sr., Simeon Maria Godofredo Tayag, Mariano Escolastica Jesus Emerenciana, Jose Apolonia Miguel Maria, Among Damaso Inco, Juliana Corazon Nicolas, Apolonia Herminio Hermenegilda Victoria Pablo Felipe Maribic, Antonio Andres Legaspi, Mateo Maria Isidoro Segunda, Alfredo Barbara Linda Lydia, Roberto Pablo Valencia Endong Ilong Francisco, Nicasio Nicolas Esteria Benji Boy Aldrin Joseph Esong, Meren Simang Nieves David Pedro Loling Cortez, Ignacio Milagros Valencia, Hermogenes Consolacion Rivera, Juanita Jose, Jerome Ruben Ronel, Perseveranda, Micaela Lopez, Jesus Sibug, Santiago Rivera, Francisco Usman, Rita Malig, Shasha Nugid, Rogelio de Los Angeles, Maria Pia Tolentino, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makaga nakakarela.
Lening Dios ikangas buka, ban mi pasyagi ang amanuna, amanung babye ganap babye, bialagan ka. Amanuna ke kang ipasya, kingal doal domong biedyapan, insalalak ke kangas naman, inkapaligiran. Yung kasanting tangalan karing mundo, ding daratang mamalita, king kaligtasan. Yung kasanting tangalan, karing mundo, ding daratang mamalita, king kaligtasan. Yung kasanting Anting meto nga familia, makatipon tamo po ngeni, king lagyo ning iba, ampon nga nakamponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yeso Kristo, ing lugod na ning Dios iba, ating pamakiyagom ning banal Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kaya ka ang timur. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, anting meto nga familia, pasalamat king Diyos, king milabasan na Pasko, anong no ka rin abe-abe tamong mi sinuyo, abe-abe tamong may labong relasyon king metong at metong, pasalamatan tayong ginukan iting banalamisa, bayo tamo gampanan, ing kaya katamo pong parish Christmas party. At antimurin po kaniting Aldo, ing triduom na po ning Santo Niño, gaganakan tayong Ginong Yesus, ami katawan tao para kay katamo. Aminan tamo ngeni ing palpikasala tamo, aminan tamo ngeni ing maragul tamo pa magkulang king Diyos, karing kapalpakan, karing kaya katamong kainan, adwan tamo ngeni ing kayang kapatawaran. Ginong Yesus, ikay mayupayang Diyos sa ting prinsipining kapayapan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ikay nganak ning Diyos sa ting anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikay nga manong mi katawan tao at ting ningning ning iba, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad na ring kasalanan tamo, iuli na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin, at pakit may kaya kaming dalaning kapayapan king yato. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat karing Ebreo. Miri na niyang kayupayan Yesus bilang saserdote, amimigit e palak, ketang miyabye karela, karing pipumpunan da, antimonong makananuyang lalong mayap, itang kasunduan at tinatag na, pilataning Diyos at ding tao. Uling manalumpakan niya iting kasunduan, karing lalong mga ulagang bage, mi pangako. Nung itang minunang kasunduan, pamamasang ibat, king mumuna ng librong Samuel. Mituki ang 3,000 katawong pekamayap dili,
king mabilog a Israel, Isawol, at penintunay David, at ding taong kayabe na, banda ka ring lugal, amabatong tuknangan daring kambing, amalyap. Mi patulid ya, king kulungan tupa, lelening dalan, atin namang kweba ka rin. Linobyay Sawol, ban magbawas ka rin. At yun man kanitay David, at ding tawana, kilob ding kweba. Makaluklukla, king kakilob-kilubana. Ngara ring tawa ng David kaya, miras na ingaldo, tilduning ginu, asinabi, ngeni, ibyeke ing kasalang mo, king gamat mo, at gawan mo kaya, ignano mang buri mo. Kanita, tinalakadjay David, at king ena kamalayan Sawol, pagulong neng pinutot, ing laylaya na ning balabal ng Sawol. Dapot eya mi paindaton, uling pinutot ne laylayan, ing balabal ng Sawol, nga nakaring tawana. E nasapain tulot ng ginu, in gawang kuiting king kanakong panginwan, alinya na ning ginu. Ing lepas tanganang ke, ing linya na ning ginu. Makanyanong inamanwan David, ding tawana, at enapepain tulot, ing lusuban din. Tinalakadjay Sawol, at linwalya king kweba, at sinduna ing pamaglakbena. Tinalakadya naman ni David, at linwal ne king kweba, at nganang kinulayet kang Sawol. Makamalayari, inyang melikidjay Sawol, dinukuyang ang gaking gabon i David, at pigayane. Nganang David kang Sawol, bakit pakirandaman mula ring taong sasabi, king burira kayong paten. Ngeningal doyti, masala yung akit, nung makanano na kayong bildog ning ginu, karinggamat ko, kilob ning kweba. Burida ring kanakong tawan, king patenda kayo, dapot, eko gewaiti. Sinabi kong eke malyaring lapastanganan, ing panginwang ko, uling ya ing pinili na ning ginu. Lawen me, o tata ko, ing laylaya na ning balabal mo. Pinutot kayong laylaya ning balabal mo, era nakaman ninanan ban abaluyo, at akit king alakong marawak akataksila na isipan, laban ke kayo. E kumi kasala ke kayo, bistaman panintunan nyo ko, bayo kong paten, ing ginuyang matul ke katamo, iya namong bala ke kayo. Dapot era kayo malyaring lapastanganan, nga naning matwang kasebyan, marawak ing dapat daring taong marawak. Dapot ako, era kayo buatanan gamat, ninuing panintunanan ni ngari ning Israel, ninuing tatagalana. Mistula kumong metong ayasong mete, o kaya metong nga pulgas. Ing ginuya ng matul ke katangadwa, balo na ing bagay iti, at iligtas na ko sana king gamatyo. Nga nang Sawol, inyang asabi na nung David, deting amano, ikapin yan o anakong David, kinulisak ya, at menangis masikan. Nga nakang David, may git ka pang makatuliran kesa kanako. Mayap ing inablas mo kanako, samantalang marawak naman ing inablas ko keka. Pepatunayan mo pa mo itingeni, emo ko pete, bistaman, binyenan ako ning ginu, karing gamat mo. Uling nino mong tao, ing paintulot, nung makatakas
Yapamo king kasalang nung sakaling arakap na ne. Inya anang ika ng balake ka. Inya ing ginuya ng balake ka. Ulila ning gewa mong mayap ka na ko, king aldoyti. Ngeni, balo ko king maging ari kapin. At mitipon niya keka, ing pamagari ko, king mabilog ay Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa, ulitan tayo po. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa, uling ikaing kakong pagsantungan. King lalamding ke kang bagyos, karing kong magsantungan, hanggang ela lumipas, ding bayong mga sikan, pakibat. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Mahos ko king Diyos, akakatas-katasan, king Diyos sa babyeking sabla kong kailangan. Iba't banwa, pakiramdaman ako at iligtas, at kaya lang daygan, ding kako manligalig. Kanako, ipabal na, ing kayang lugod at katapatan. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Bakit muing dangalan mo, O Diyos ko, at king mabilugayato, bakit mo ingke kang ligaya? Ulinging lugod mong ekukupas, miras king banwa, at ingke kang katapatan, lalagpas king biga, pakibat. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Sanda kong kakaluguran nga naning Ginoo. Uling ing sablang dimdam ko kang higpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ingginuman tabay ake kayo. At kaya ka ang timuri. Pamamas ang iba't king maya pabalita, agpang kang San Marcos. Ligayo kaya ka, O Ginoo. Migbanday Jesus karing talimundok, at sakano inawas din kayang pinili at linapit lakeya. Memili ang 12 ay nawas ng apostol, at maging kaya na, ampon tibura nala, at di na nalang upayang paluwal karing demonyo. Ding 12 pinili na ilareti, Simon, ape malagiwan ng Pedro, Santiago, at Juan, anak ng Zebedeo, deti pe malagiwan ng Boanerges, nga nawari bugasok, di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago anak ng Alfeo, at Tadeo, Simon ing aktivista,
Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, Ogi Kristo. May pabengi po kaya kayungan? Kumusta ko po? Kaniti pong Aldo, king lagyo na po nga pundong, ang poyapon jiyan, pupugayan da kayo po kaniting kaya katamong pamitipon ng ting meto nga parokya, ban pagmasusyan tayo po yung kaya katamong Paris Christmas party. Ne po? Dakal po sasabi, late tana kayong Christmas party. Pero, nino sinabing late tamo? Kalupa na po ning sinabi ko po kaya kayo, pa po yaring Pasko. Ne po? Eya pa po mayari king Pilipinas sing Pasko, uling mayayari ya po actually or informally king panahuna po kayari na ning piyesta na ning Santo Niño. Ne po? Inyapin po kaya kayo pong tao king pisamban, asinalikot ka ring anak ka mag-serve kem pisamban niya pong Pasko, miyadya ko po ta. Ne po? Singilan niyo reni, ikayong anak. Ne po? Kaya ilang may Mia Ginaldo. Ne? Pero makanyan pa man, nanong buri ng sabyan ning kakatamong pamitipon po ngeni. Nano pong buri ng sabyan ngening mititipon tamo anting mag-Christmas party tamo. Miyabi tamo anting metong aparokya. Aga nakakepoy ning istorya na po ning metong babae, ikit no po ring adwang matwa, uugod-ugod na la, mintala po, linubla po king makdo. At niya pong kalubda king makdo, linubya naman po yung metong teenager babae, at chula po king gulot, at deni po nga duwang matwa, manorder la. At niya pong manorder la po ring matwa, minorder la mo pong metong burger. Nyapin po ining babae king gulot da, melunos siya. Ne po. Anya pong binyanan ne po ning waiter, keta pong cashier, metong burger, binayad de po rening matwa. Mintala po king karela luklukan. At minorder ya naman po ining babae, malapit ya pong linuklok ketang luklukan da. At anya pong mga nalapo dening matwa, pagumasdanaw po nining babae. Manganla po, biklat ne po ning lalaki, ini pong burger, magtakaya po't malulunos sining babae, o ba't adwala, metong yang burger, ingkarela pong in-order. At anya pong buklat na ne po ning matwang lalaki, ing burger, kuminis siya, lalangutane, ini pong matwang babae, makalawe yamo king asawa na. Melunos siya po ining babae, lepitane. Sabi na, ma, malulunos na kuman po kaya kayo. Adwa kayo po, panayan ye pa pong manganding kaya kayong asawa. Ban kanita po, agisane po po ta, agisane po yung burger. Bisa kayo po nga na, salida ko pa pong metong. Nga na. Linawin niya pong maratnaning matwang babae, ning anak ka babae, nga na. Anak, nga na. Eka judgmental, nga na. Eka judgmental. Panayang kaya ng asawa ko, nga na. Liwasan kami kayang pustiso, nga na. Kay ba ng mengan, nga na. Yako naman, nga na. Tulayo, ne po. Wata pong manakit ko pong matuwa. Agyan pong nga ko po kay ngaliwang bansa. Neng kayo po mag-grocery lang. Agyang ugud-ugud na lang, mitatayran lang. Mas kikilig ko pong magmisa, ustong deng kakasal ko, mag 25 years lang, 40 years, 50 years. At apapansinan tamo po karing matuwa. Pota pong meteya po yung kayang asawa, magmalunlan eh. At kay ba't po kayari ng mete, dakal po ka ring misawa kayari ng mete, potang malwat na lang miyabi. Sunod ya po, ing metong. And maybe because life is not just about anything.
But life is about relationship. Pota pong ing maluwat mong kayabi at liguran, may walaya. Bala mo bisana ka na bang mawala. Inyapin po dakal karing mga tuwang miras 90 ilang misawa, potang kayari ng mete ning metong usually magmalunya at kay batukiya. Kaluguran kong kapatad, ing ebanghelyo dimdam tamo po, nung makananong ing Ginoo eya po minawos meto nga yalagad. Minawos siya pong 12. Uling nga pong Ginoo eya may nalakad relihiyon para king metong. May nalakad yang relihiyon, may nalakad yang Santa Iglesia, ban kanita, lunto at tigik ing relasyon. That is why family life is not just about the life of relationship. The church is also about relationship. Ing Santa Iglesia, tungkol yaking relasyon. Pamiyabe dering taong susuyo at ikit tamo na ing punto na ning relasyon dare ning adwang alagad king ebanghelyo aliwang barkada. Ing punto na ning karelang pamiyabe, yapining kasuyuan king Diyos. Kaluguran kong kapatad, o yan mo naman po yung panagkat kaya katamuan ting meto nga parokya. Ganakan talaretang panahon anong nuka rin, taya mo gaganakan po tang mumunta tamo king parokya, itang relasyon tamo king ngapong Ginoo. Ganakan tamo mo naman itang relasyon ame buo king parokya. Uli na ning relasyon tamo king Diyos. Ulitan ko po ita. Tamo mo po gaganakan po tang mumunta tamo king pisamban. Itang relasyon tamo king ngapong Ginoo. Nuneretang relasyon ame buo. Uli ning relasyon tamo king ngapong Ginoo. Inyapin po mag-Christmas party tamo, uli pong dedenan dako pong reward. Ulinging parokya kapilan man, nakapilan man abayaran, nakapilan man asubli, ingke kayong pagal, ingke kayong ganaka, ingke kayong kasuywan, napuwa bayad ning parokya ita. Pero mititipon tamo po ngenit magsaya tamo, bakit? Uling tamo mo gaganakan itang relasyon tamo king ngapong Ginoo. Tamo mo gaganakan itang relasyon tamong personal kaya. Nune gaganakan tamo itang uling may kipagrelasyon tamo king ngapong Ginoo king parokya, ating mebuong pamikakapatad, ating mebuong pamikakaluguran kay katamo. Inya po sana po pansinan tamo po ita. Na yung kay katamong relasyon king parokya, tungkol king obra. Ing kaya katamong relasyon king parokya, mo po tungkol ketang pagal, pawas. Nuning relasyon tamo king parokya, kalupan na ning ebanghelyo, atin tamong mission king bi. Inyapin po sana po kaluguran kong kapatad, po tapong gaganakan talareting relasyon na may buo uli na ning relasyon tamo king ngapong Ginoo. Pansinan niyo po, inyang linog kayo po keti karitak yung mo kaluguran. Ngini dakal na ko kamarites. Dati linog kayo po keti, malamarine ko pa. Ngini, abi-abi kayong mamangan. Abi-abing mag-meeting. Inyapin po, sana oy tapuing lawe tamo king Santa Iglesia. Ing Santa Iglesia tungkol yaking relasyon. Ating relasyon na ita, mo tungkol kayong barkada. Kasi nun tungkol mo king barkada, tungkol yaking sarili tamo, yung pamanyuyo tamo king pisamban. Nga sana po yung kaya katamong kasuywan king pisamban, yung kaya katamong relasyon king metong at metong, tungkol yaking mission tamo, at darakayanan tamo, uling ating yung mission ni nga pong Ginoo. Inyapin po tandanan niyo, mi bait yung Santa Iglesia, mo kabud lintoya. Lintoya yung Santa Iglesia, uli na ning mission ng Kristo. Inyapin po at tamo keti, ban kanita pakit tamo karingaliwang tao, kinging ninumang magmisyon king kilog na ning Santa Iglesia, mi babayo yabye kapamilatanan ning misyon na. Inya po kutang tamo kay sarili tamo. Nino ring meging kaluguran ko, king parokya. Uli na ning relasyon ko king apong Ginoo. Nino ring katabangan ko lub
kim parokya. Nino ring sisiran ko king parokya. Nino ring chichismis ko king parokya. Nino ring gagawan kong masanting king parokya. Nino ring iisnaban ko king parokya. Nung makanyan po yung panugali tamo, king kaya katamo pong parokya, mi papanyira tamo, buri nang sabyan, relasyon ng may buo, king kaya katamong parokya. Barkada. Barkada. Pero sana po kaluguran kong kapatading nasa na ni nga pong Ginoo kaya katamo, tamo gagawang barkada kayang parokya. Mamuuta mong talasuyo. At ding talasuyo, aliwala ka rin barkada. Uling ding barkada sarili. Alang misyon. Pero po tang ginawa tamong grupo at relasyon ding talasuyo, alang lugaring kasiran. Alang lugaring ketasan. Alang lugaring inggit. Alang lugaring chismis. Alang lugar ing pamanyira. Nya sana po kaluguran kong kapatad, o yan po yung maging panagkat kaya katamo anting meto nga parokya. Dakal po kaya katamo, kenita na po mikilala. Dakal po kaya katamo, garenganak, kenino po midinan bulbul kilikili. Ne po? Miragul na la po kayang pisamban. Pero sana po kabantutwa tamo kayang pisamban. Ay ting dyan tamo, na ingbalang organisasyon kayang pisamban, kalupan ng government organization. Kalupan ng nanumang organisasyon king kilwal na nimpisamban. Ulinging organisasyon nating komunidad na nimpisamban, tungkol king barkada. Tungkol yaking pamanyuyo. Atin ko pong kakilala po Kenny, ne po. Karinganak po Kenny. Imana o imaram po'y tatangda Kenny no po mikilala kempisamban. Ne po. Pero lawan nyo la po. Agyang pang magserbya kanitay mana kempisamban, magserbya tatang na, ken lami paglolo, mi kilala la, mi baitya, pero latinok ng king kasuywan. Latinok ng king kasuywan. Balo tamo kanyan na perfecto, ing katamong parokya. Pero nung makanyan ing katamong panlalawi, akit tamo, na pota palang kilala ming sarili mo anting talasuyo na ning pisamban, balo mo, na barkadeng liban mo. Nung mission niya. Nagyang nanong kasiran king parokya, nanong chismis king parokya, nung marokya manugaling pare, masungit ya maning pare, maselan ya maning pare, kamako. Uling balo mo, ing susuywan mo, ingapong Ginoo. Ing panagkat kaya katamungan kaluguran kong kapatad, ing parokya, barkadahan. Metong yang komunidad, anong nukarining misyon tamo, yapining suywan i Kristo. Katataulian po, kwento ko na po siguro kaya kayo ini, minsan po, ing metong nga pari, pauliya po king parokya. O ning bayo ya po, lungob king kayang kumbento, aga na ka na po, dumalan niya pa mo king pisamban. O nem pong kabang, anya pong palub ne po king pisamban, daramdamano po rening mga tuwang manayos bulaklak. At dini pong manayos bulaklak, ayusan dala, may pagsalita la, inyapin po ining pari, buri na pong damdaman na ano pimpisa sa biyanda. Inya po sinalikot ya po ketang pasbol, lalawe na la po ring magnayos bulaklak. At kaba pong manayos la pong bulaklak, nga na po kanong ning metong, ay, nga na, baluyo nga na, potang mete ko, nung kabit na ko ning pari king altar, ing buri ko bulaklak ko. Nga na. Ay, may kibat la po ring abe na. Bakit nga na? Ban kanita nga na, agyang mete na ko, yakong magpalago king altar. Ay, kasanting na reflection, ne po? Ay, may kibat ya po itang susunod na matwa. Nga na po kano, ay, ako buring bulaklak, nga na. Buri ko po tang mete na ko, nung kabit na ko ning pari king altar, buri ko flower base ko, nga na. May ngutang lapuri nga be na.
O bakit buri mo naman flower base nga na? Kasi nga na, imbulaklak malalanat niya, papalitan niya, ing flower base aliya. Ay, kasanding na reflection, ne po? May kibat niya po ining metong. Nga na ano, ay, ako bisang maging bulaklak, ako bisang maging flower base. Buri ko nga na po tang mete na ako, nung kabit na kong among king altar, ing buri ko kandila. Nga na. Ay, may kibat niya. Bakit naman at kandila yung buri mo? Kasi, ning misa, ning kay alang bulaklak, pero ating kandila. Nga na, ha? Magaling la po rin ning matuan, eh. O ning meki ba't ya po ning metong? Ay, eko bisang maging bulaklak. Nga na. Eko bisang maging flower base. Eko bisang maging kandila. Kasi yung kandila po tangala ng misa, patdande. Nga na. O namburi mo nga da kano. Buri ko nga na, potang mete na ako, nung maging kong meto nga bagay king altar, buri ko maging kong mantel nga na. Nanong mantel, tayo itang kakabit na rin pari king altar nga na, itang bakanini nga na, itang tantela na ning altar nga na. Ay, may kibat la po rin ng abe na. O bakit mo? Nga na kanuring abe na. Ban kanita nga na, ustong misa, kikis na kong among nga na kanon eh po. Linwalya po yung pari nga na. Hoy, katuwayo na ka kanyang kopa nga na ka. Luwen nyo po ita. Pamanayos siyang bulaklak. Pero ating mabubuong relasyon. Pero king pamanayos bulaklak, emo kabud barkada, dun emisyon. Nya sana po kaluguran kong kapatad, manaliwala man ding pari yu ketiking betis. Mama ko laman ding pari yu ketiking betis. Ikayo po manatili kayo. At sana ninumaning maging pari yu king daratang nga panahon, ninumaning datang, kayo sana titiplad. Nuning komunidad na sana ning Santiago Apostol, yamo meto nga parokya ning barkada, parokyang talasuyo, susuyo, kingapong Ginoo. Ing tune esensya na ning Santa Iglesia, tungkol yaking relasyon na ring tao. Relasyon asusuyo, king Diyos. Amen. Talakad ko po. Panalangin tamo po, ing kakatamong Diyos, king manano na sanang nung makanano nung inawos ding apostol, eban kanita maging barkada king metong at metong nune maging talasuyo karingaliwa. Mausta mo kayat nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring komunidad kristiyana, ay ating pamiyaliwa, pamisunggalit at pamisagsagan, alutas dasayti, kapamilataning mas tapatdang pamanarap, king sala at upaya ng Yesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring dakalakayan na ka na maya palug, ayaw sanang Yesus, tukyan de sana, arapan ding malda, at ipasyagde, ingkeyang maya pabalita, king mitmong tetagan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring milyon-milyon ay at tsuking dalumdum ning pangadistyero o gera, sakit at takot. Iyatad da sa karela, ring maya papilubluban, ing tulara, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Makiramdam ka o Ginoo ka rin kaya kaming panalangin ming metong at metong king kaya kaming parokya. Ban kanita ringay ganaganang relasyon, amayap amabuo kaniting parokya, para yaking kasuyuan, king metong at karingaliwa, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. At
Manalangin kayo kaluguran kung kapatad, baning kay katamong daon matanggap arapaning Diyos sibpang mayupayang tuto. Tanggapan na sa aning ganiting daong karenggamat mo. King ikapurit ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalangin kay kang Espiritu asinaup karing apostol, bani panaraling kay kang upaya at ligaya, katmuan na kay sana king sala, kabang pagmasusyan miyating banal a Eucharistia, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo. At kaya konti mo. Yat nayo laring puso yo. Makayat nano king Pasalamat taking Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matu. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Lelangan ming meto yato ake kang babayo at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan ming puryandak at pasalamatan ding balayan ake kang binukod at ding banala parating ke kakayan tabi. Ulinita kang bedaring sablang kororing anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngamingan pong sasabi, banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmo yung banwa tingyato king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingahin king ambon ning Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon ko sang lob king pamaylasa ng pon kamatayan, ing ginong Jesus kinwaning tinapi, ipasalamatan na kampon pinuri oy pa, piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo nat ngana. Kuanan yeti, ikayo nga nampon ka na niye. Uling itiyeng katawan ko, amidahon para kay kayo. Makanin mo naman kay ba't na ningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis, pasibahin na kang pepasalamatan ng puan pinuri o iba, at dinwang niti ka ring disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nga at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po na lang hanggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para ka ring sablang tao, ban ganit ami patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatayin nating pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi ang kikaiting tinapin na ning biyeting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kikaing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuha mo ki kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tibuna na kaming antimong metong ning banal Espiritu. Ganakan mewi paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi at ding sablang pari, at ding sablang susuyo king kekang kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayong subling mie, dinge ganagana pong sinuyo at mayhango na bie, sinuyo king kekaming parokya. At ding sablang mayhango na bie, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan gahon mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kay habi ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kay habi ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabanding panahon, puryanda kat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenampon kaya, kagum ning banal Espiritu,
Sablang parangalampon ligaya kay kao Diyos sibang lubos mayupaya, manggaman king alangangga. Anting meto nga pamilya, amebu kapamilatana ning Diyos, karing relasyon tamo king metong at metong, mahusta mo kaya karing amanong tiro na ning Ginong Jesus. Ikabos mo kami king sablang Maroko, iba malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking saop ning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu-Kristong talapangabos mi. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo payan, at ing ligaya, manggamang king alangang. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babalik danding kasalanan, minuning pansinan ming kasalpantayanan, ing kapulungan mo, pamayapan ng puanpisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ing Gino, mantabe ke kayungan. At kaya kang timur, Akita mo po, may kakapatadtangan king kapayapan. Kapayapan po ke kayungan. kapayapan. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato. Ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Kaluguran kong kapatad, o ning ginutamang Yesu-Kristo, ing sentro na ning kakatamong relasyon king metong at metong king pisamban. Mapalad tamong ining tatanggap kaya at makiyagom king kayang misyon. Gino, Gino, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miya ing amano mo. Kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, sinese mo kami king tinapay bat banwa. Katman mo na keman sana king kang espiritu at gawan metong king lugod ampon kapayapan. Itingan puadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok pa po saguli. Amo muna po'y singit kaya mo po'y tang announcement ang maganap po king daratang pong Sabadong bengi ang pon Domingo. Ne po uling alo sa chula po reng leaders po keni. Deta pong kareng kasiping yung pong balit, kareng kaya kayo pong bisitas. Pakisabi ko pong mayap, deta pong kaya kayong melana tapalaspas. Anya pong milabas sa banwa. Pakidalayo po kaya tiking parokya. Ne po, pakidonate ko la po kayong parokya. Banta po ila po reng sila bantabo at gamitan para king Miyerkules de Ceniza o king Miyerkules na ningabu. Ing Miyerkules na ningabu, alane pong pabulan, kaka-celebrate tapa pong Pasko, Ash Wednesday ta na po kanyan February 14. So alane pong pabulan, ing pamagsadya tamo kanyan, inyapin po sabi pong mayap, although maganap la po rin announcement kini pong weekends, pero sabi ko pong mayap kareng leaders, kareng pong kaya kayong lugar, malyari po, pakitipon o pakidalayo lang naman po kayong parokya, ding melanat yung pong palaspas, detang may gamit, inyang milabas banwa. Ne po? At katatawlian po, kaya rin na po nining misa, mag-assemble tamo po, karen pong mag-serve kayong bisamban, mag-assemble tamo po keti po kaya katamong tennis court, para po kaya katamong parish Christmas party. Ne po? Mikitikit tamo po pinandit, at magsaya tamo, pasalamat king apong Ginoo, emo king relasyon tamo kaya, no ne king relasyon tamo amebu uli na ring relasyon tamo kaya. Talakad kayo po. Ing Ginoo man tabe yake kayo. At kaya kan timurin. Mikihabi tamo king pisamban, mebu ding miyayaliwang relasyon, pero relasyon na laning kasuyuan. Barkadahan, ne po? At iting relasyon ding kasuywan, tungkol yaking pamanyuyo tamo king Diyos, at karing kapara tamo tao. At bendisyon na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, kambeda ring pamilyayo, ingibampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyang pang ne, umeta na geni king lugod at pamanyuyo king Diyos. Salamat king Diyos. Santo Niño, Iyong Jesucristo. Santo Niño, Diyos may kapatan. Santo Niño, puri ka Ginoo. Anak ni bakit kayo wabis? Lukresta. Kakayo.